Hello so piu le naute tu ni hin sipai hin kho tu sim sipai hin kho a ata bia thil su khat anangai u hite 2009 December a suti ka hungchu ka kiletan January 17 2010 ni achun kejong Raipur apat Jagdarpur Chhattisgarh zone din Mahendra bus service counter a kalunian ticket ka kila ata na hi Raipur apat Jagdarpur chu kilometer zakhat le somgit lam ahin Jagdarpur apat Dantiwa da chu kilometer somko tabang hi ji chun kejong Dantiwa ading achun nai supal ticket kakila atan ding ahi hiti chun Mahendra bus balcony a sleeper seat khat kakila in hiwa chun kabek kakidop towin kakita do tan ahi kongkipat do naw chun nitla lang pungnile akim ahitai hiti chun Dantiwa adinga chun kachi tawve hichilai ta achu Chhattisgarh gamsung chu nekzali ho hat lai ta ahin koima amuwa do umlo hi hinla suti kichi chu kilelo thei kai tapun gen thei ta le lunghem ta achun bas chunga chun kolle waingen mial het lo ngen to ka to khomin ahi heting kha chu hichilai phat hi ni sia nekzali hon Indian government sipai IED boma athale lamka tuika a bas chunga akai la uwa atha tha jinglayu ahi hiji chun government sipai ho gari kitle pass kit convey jong khana khat chilo ahi amho hi improvised explosive device IED expert ahi ule hichia success ahi uwin government injung sipai ho gari kiti khatcha thailelo dinga thupun a bolsa ahitai aji chulamli na IED bam akam jiwa sipai gari kiti ahungyai ngeile bam akam ho wa chu gari jong sipai jong tampi pi atha jingo ahitai nelecha rason izakai chu civil shop dealer hon mes item josi supply abol ahije hiti chun ki hojong jan khuwa lamzo ding kai ji uchun kakipat do tawe keijong bas chunga chun mobile kala do in lang ka kolin kakipat do dan thu ka jinu le kanu ka sei pi tan tauna a en gel do dio chun ka sein ahi ka benga chu ka ika tailo sipai or sipai ahi lo le government property dang ka po ima cha umlo ahi ai kat jong ka sial do a ke chu civil mi umbang banga ka ahi ka samjong ka ki hoi sauthima sipai mel mong polowa kahi izam ti alam ka a nakzar hon gari en che khot jong le Raipur anatong mai kahi ti a ki seidinga ki go kahi tai mobile jong sipai mindia ginmothe ki him ka koilo ahi COPA number jong OC le Azuten ho MTO ho le control room ho number ho jong amohamina safe lova church chairman head deacon church property treasurer their mother their papa ti homin powa ka safe ahi Raipur apat pungli zolam lam ka zot nong wachun keskal kiti mana bukane pawin ahi zanlang pungsom lakhat velahin Jagdarpur ka kho khel tawe ka gel gel banga chun gamang noila mun khana lampi achun nakzar hon ka to na bus chu ain kham tawe driver pa akai lawin Indian force towem ti a ado le driver pan ato poi civil mi ngen ai bo wetin adon bune hinla kejong ki mu lemsa ka got wang chun ai thei poi ke chata a umding le e he do diu hi ji chun ka ket mo sa in hinla ha sa le jing e lamlin a gari ting chu mi som thum ta bang hi win lamlin pam langa jong mi achat so hi win alom pe na mi zakhat wal chu hi du hi driver pa jong na zo na se e ti win akai la uchu a phelep dungbe vaibe athojing tawve amo chun hichiba sa chu sipai mi thumlang towa report anamu dan ahi hichila chu kejong ka jaw dan ahi tai hichun kejong pathin hinga ka tautan pathinin kane wapat inchen genthei ka hin kanula ka pa genthei kile do kamina kamua to akajinu to
chal hun mel khat be kamua na lopi phongdo dinga pha nei sa hin khu nei na lai dinga nei dei le tu zan hin galmi te akonin nei hu do in galmun hepun lamka tuika vai tham din wang ka ki phalpoi ka thi jong le galmuna nei thi sa in ui thi a thi ka thinom poi tin lungil ta chun khatau tan hi polanga chun awla la jingwin driver pa le handyman pa jong avovin bus chunga chun mili angkal do tawe mi ho chu torchlight khowin alukhu ala do sa on avechil le tawe hichi achun mi khat chu akisem kisa dan chu agin moji u hintin akai hlawin thu tampi adongun avo to kop tawe asakhawa achek ule ai kat an man do ki tawin a hi le upai om te poi hi chun mi zosi akum la sa kinon mi zosi chu khat khan a check tawe amat pau chu amai atom pi un munchuma ato sa tawe ke jong midang dang chu to line khana ka ding khomin hoya kon nahim tin a hindongin nepal akon ka hi tin ka ki se na hi ka sakhaw check win emacha gin mo thei a check do pove kasam azu lelen asaw thimji chun ei da thatai khatpa chu hongkinin ka mobile ela pin password e hondo sa kinin contact number ho ache kinin amo hagin mo thei khat jong amon ta pun a hi bas sunga ka bek jong ache uwin amo he do thei thil khat cha kana po lo hi jing e hinla ka ki chat pen chu kai kat hi ain mai do divam ti chu hi pen e kai kat sel na chu yai ka kai kat chu ka kyang ko sunga alainuya ka zelu hi ka kyang ko isu sa kirwin khat pa chun atat do do in hinla ka dip cha pen ai kar jong pathenin kyang ko sunga akibe sa cha hi en hi kyang ko einung pi achun ka dip ma khai chu ongjang khai tama pathin ka thang vai hi chun ka hingdo tai ti achun ka ki gelin hinla khat pa wang chun trunk box to hungwai kun na lai hikinin upai chu umlo hi tai amdan chu transfer hung tha hi zia thilum dan a he thim lo jong hi ding a hi ichi kha lo namuna achi kha sa ho ki do hi thil pata wang hi bek jong ala hla pi win adang si si chu basa kakal do kirwin ama pa wang chu akoi tan tawe ke jong basa kakal do wang achun khat pa ding chu ka gele kalung thim anomo wal jing in jingkho hungwa le ama pa ki tha thu su a hungpang te din ka gelin zan khwa achun mit kha cha jong ka sing ta pon a hi ata be achun ajingka chun dam sel achun danti wada kalungtan avela suti hungkit ding chu ha sa ka sale jing tan hi ajinga chun ata be achun Satyendra Singh chu nekzar hon lampi akai hlawin athat tawe ti thu chu newsa angzau tai ama chun chapa khat le chanu khat anei zowa ajinu hin kho na be a acha te ni boto chengkhom ane hidan hi apa lo nunga acha tenin iti hin kho man dingam ka gel ka wojang ana hlein hinla bol theila akinei de pon ka thil tu chu ka jan mang dia jong ka deilu hi khununga athu kaza dung zuin Satyendra 17 January zana m nekzar hon amat wa chu thu ado do jing o hi hinla ama hi posting tha na lai le Chhattisgarh na hungkha jong ahi loji a seiding ki timong mong chu a he lo hi jing a hi hinla nakzali hon thu ki dong na sei poite a thu imdana agel ji ova nasata a ayang bol dan o hi postmortem abol now report chu a hi le akhut jung mu josi pina asut piu akhutin josi jong abodo piuwa abilkol teni jong a tan piu hi chule ama hitadi le ajang jong art ki piuwa chuzowa alol art ki no hi ata sa josi jong moltuma azep dup de duwa thui macha asai lo phana thingpung khana akhut kale a akanwa ata sa jong thingpung to kan bet uwa dingpuma ade pangta thalchang soma akap lut piwa ana thau a hitai pathenin taunaw ana sanghi lewang ke jong kazau di chedan hitai hichini khowang chu February operation 2010 February achun ke jong suti kakile pan hi wang achun operation chu ki hodin ni si a breakfast tabang hijing e cobra hoto ki thu khoma hapta khan ani ve tabang hlom pena operation chu ki bolte te hi nakzar ho base kiam khat hi buluding plan kanane u hitai
kiwa kemapan amo base camp chu kilometer somgup lenga tabang ahi hiji chun kem reson ka ki gu duvin ki ho unit na chu mi zakhat la som nga ka hiwin 201 cobra ho chu mi zakhat hiwin ni lang pungni dona chun agam alei amol atlang la a hiji target mun zone dinga chun ka kipat do tawe nilum ke achulam ka zot win lampi la ki zot thailo a hiji achun mole thlang chu leisit po dungzui achun ka zot su ka zot to uwin damla la phai chamla wang anom domin wadung ka to kinun tuila chu kano jing uwin ka zot na diumun chu global position system GPS mangchan ka ki tol jing tawe nila khuthim ko na chun gambang la ta ka zot jing lai wa chun wo hinu ila akun ham chelot ki ti wa cha ahung hamin kalung hel be senin masanga kanyaw lai kapato khulai kun lang chalei langa zolei kagilhun kahin gyal to in kalam zot lam kama mo liujing e hiti chun ka ki tol jing vin zan pungge donen lampi a ka ki chol pawin hewa chun anle tui kane tawe chongpa zawa chun ka ki pat do pai kit vin zan khwa ke chun ki cholo hiela chun dantiwada district nga keto gwan kiti monchu jingka apung 230 achun kalung tawe plan a bang achun amho kem umna ho chu pungkal ni sunga chun kom kim vel tawe uicha jong ong hamjin a hin chingthei ta ka bor ji wa chun kom kim vel tawe lamka josi ka to phaun ho hongwa thin chu kamo nga jingo hitai ho hongwa thim mile kungbul kima apen hin teile inspector khat umna langa chun orta chan mi kyang khuni gin tabang ka jalhun ta na hi kaloi pa chu lampi pangta thingphung panga be ahin ke aking jema ka hi mi khat hi ol ola hungki thol thol chu kaloi pa kom ain pha chun kaloi pan athalong to asutun hian sap a bol tan a hi ka che phe in a khut nung langa ka kan hlomin amu zong sulute ma ka kan pi in athu chu 21 sipa koma pas ka bol tawe hiti chun thingphung to ka kan be un ka koiden tawe hupama umhon phata achun gat ka bolun khosunga mi somsigi ta bang alut win khosung le kem sung chu ka khol chin de win hinla no me chapangyan se anadim set win thingnoi ki tim hem chu khat cha anom pove kalungdon naw chu thiljo si apha chi a kisu se la ki bola mi sombe ki tha dingam kiti anazam to theu chu a hi asai pi ukhat wang umdin ka king move hiti chun hichi kem sunga chun kerosene drum som le dal bag somni chini bag som anchang bag som nga ankam thau tin somni linga onion bag som garlic bag nga chule bongnoi packet linte somni wal tildang tam ta chon umin petrol jong drum nga lang an umin kerosene drum chu ka kap ke uvin thau ka chap vin athil ho zo si chu ka halha pi tawe mei khu wang chu van tham zol a akitunge apo la jingin uichate apengun mei ko to hiti chun kain da la tawin a hi kami mat paw wang chun a khut akyang le amai ka kan pum wa chun kain pui tawe thu tampi ka do wang ma chun khana khat cha sei te poi hiti athu aim jing kai pha na chun kain zel pan tawe mun khana chom khat ka ki cholun tui ka donun breakfast ka bol tawe hichimi pa jong chu 21 sipan breakfast piwintin mem hinan lungsi chu thowin hinda amhomim bol na igel do le avun lip ding bo ilunga hi kinjong breakfast ka pi le kloi pan nei so pi hiza na lungsi le ham pi ngai lo chu atin akom ka koi breakfast packet chu ape mangjal pe tan kinjong kanung don ta pon hi hi chu jingka lam pungko vel hitai hiti chun kong tawin sun kimlang a hitan ni sa jong aham thim tan dal jong ahung zap tan a hi aji chu jan khuwa ki cholwa lam ki jot khuwa ke hin ane tui don jong ki su sa talu hi hiji chu ni sa chu aki tho lal ji la in a hi mobile phone aki po wanga network ki timang mong jong umlo hinala hi wireless set walkie talkie bo ka ki po ji hi
zan hla a vadung kano ziu hiding dan hin kaloi ho khat Sudarsan Singh kiti khat pa ma akyang to vun jok si ako in lamzot but mamang talo ama pala kap liuta service ka nga ding hitai hibanga ha sa ho ta in hibang gen the ka thu hi etin akya asil za za jing ta na hi ama kyu a hi pon hitabang operation ichi ting le mizo si problem kinai su ke hi hi chi ho hi ai khalo hon ai lo wanga ai kha sa ho dia gimle da umta hin ho hi jin hi hitabang gen the ki thu ji ho hi in sunga nulepa dilacha ten he do te ding wang ngai ji hi hiti chun koima jong paulo khale khat jong kyaulim lowa imit bo si a kyaulim puma chun kong ki tol jing un sun ki ma chun mun khatna kami mat pau chu thingphung to ka hen be un thu ki dong jo si asai lo hil pha na chun rifle batna kain su pan taw ve ka khet nawa amit amai jo si ti san aka in khawa age kana akhut jong apom to tai ama chu achi but momong tapon ka kai tho wa hechan chu kain thunu hi wadungka kai piding atiwin officer ho khyo uwin hilai mona chu chai do din pha an sa taw ve ama akiboi pijing lai si alamzot kya thei telo hi ji achun thingphung bola chun ka to so win akhut anung kalia ka kan pi win akyang wang ka hla phla pi ve hewa chun akap nom atiwin hebang si soon atisa ta bang hi ta ji chun kinwang ka kap ta poi mi khat en meichang thuma aka men hilai mona chun kain thala taw ve wadung kain pha ding kon cha chun gamla thim ta chun nakzar ho mi zakhat wal ta bang chun ehin gal kham win amo ho gdal kit ding chu itbang plan ana nei du ham akia lo zia chun ka don ta po ve wadung kapal gal kayo wadung chu lin thim ta a hi wadung kapal gal kai masang wachun advance palti ho ki ho langkai wadung pang jit le ve a line up position allowin front and back side to side joksi clear abor win chuzo wachun second cover up palti hon wadung tui ano gal kai tawe agar kai zo wachun amo chun wadung ka lampanga front and back side to side joksi clear an abor kit uve aji chu itihama chu nakzali ho chun wadung achun ambush anabol khalew tuila a kathi chap jing theyu a hi ji a hichi tactical movement chu move plan a jaw te ji a hi hichun adang si chun wadung tui kapal gal kai on keima plan position khan kemat kit uve adang si khonggal kai kit phat wachun advance palti wadung kano pat na langwa position la ho chun ain gal kai kit un amo chun natural position akizo pai un tactical position achun khongki tol ki tawe damsel in hichin i zan pungko achun ki hojong kiam konglung tawe mi tampi kain thalo wang wachun achi josi bit ke ya khongki nung lew chu ki hodia galzo na lin pen a hijing e ajan jana chun ka kisil thengin pungsom lang a hitai hichun ka jinu ka kole ain pikamin khola ka chiu damselin khongki le tai ti tu ka sepin amanjong kanul ka pa na sei pi lungbong chun achol do tawe ke jong ka bible kala do in psalm 20 verse 4-5 pakayen na dei chen na pihen na thilgon josi lothin sa hen chuting ki hon na galzo ki pa pi wingting pathin wa chuya namin than kalop diu hi na thum nangi josi pakayen na pibu kim so hen hi chi chu ka simen ke jong lungmong sen la chun ka jan chol do tai thusim chu he chen chun aki chai tai thusim hi ingai no male lungsi ta in like share subscribe in a board chi ki diwin kang taw kin en hi